ngifuna ukutshela ama details abhalwe phansi engawaveza ngisho court makuthi inyoni zingijwayela kabi. Yeah, okay. I-meeting imanga wo. I-meeting ngo-2. I-meeting ngo-2. Yahlala i-meeting ngo-2. Yes. Ingahlali kodwa no-president ihlala nama-delegates ka-president ngo-2. Yes. Kwazothi ngo-10 to 3 sekuqoqiwe yahlala ngo-2 kwenziwa ama-promise ukuthi no sokwazi ukumthola uPhakela sokwazi ukwathola amanye ama-members thembani mina kusho umuntu oyi-1 kwazothi ngo-10 to 3 waseyafonela uPhakela ukuthi ndoda uyafuneka la uPhakela bangalibamba ucingo kwazothi ngo-6 kwabhalwa imessage eyakuPhakela ukuthi uyisiphukuphuku wena uyazi imali uyozufa uhlupheka kwazothi ngo-10 to 6 kwathiwa yini ungaphenduli ngoba lana sinabantu abakhulu kwazothi ngo-10 to ngo-5 past 6 kwathiwa hayi ngiyakuyeka-ke akaphenduli lo kwazothi ngo-22 minutes past nakya bangani nizobona yini nginazo 22 minutes after 6 kwafonwa bangalibamba ucingo kwase kufonelwa umuntu ohamba noPhakela oseceleni ukuthi hey lenyona ilibamba ucingo ayazi lutho iyokupheka lenyoni yazi kuyinkomo nembuzi ayazi lutho kwafonela umuntu kwafonela ibodyguard umuntu waseconvince uPhakela umthakathi ukuthi iya kulento kwazothi nakya isikhathi wasibona angikhulumi into ekuthiwa ngilindwe i-1 kwazothi ngo-10 to 10 wavuma uPhakela wathi send location bayithumela location nansiya i-location nansiya iza ngo-10 to 10 uma kufikwa kwi-location kwathiwa lento yangomhla ka-30 ayikhanselwe ngoba ayingabi bikho ngoba opresident nabantu sebabhizinisi bayasaba kodwa akushiwo mahhala kushiwo ngo-15 million nango wathi uPhakela angiyingeni liyonto uPhakela waduka i-meeting yaba u-10 minutes wahamba uPhakela ekuseni ngakusasa kwanocingo olungenayo buka nakhe ngakusasa ekuseni after location ngo-7:30 yabona langena ucingo lifuna ukumthuka wangalibamba uPhakela ngeke udayise umzabalazo wena kwamina kusasa bangayibambi khona ngoba senimthuka kanje uPhakela wangalibamba ucingo uthebe ngalibamba ucingo kwasekulandela abantu abalwa noPhakela umthakathi ke-Flanet ngoba uhluleke ukudayisa abantu wakhetha abantu wasedayisa labantu abambalwa olala futhi fuck off yakenze fuck on yise number 44 to reach amagate awu3 ngeke uyiphatha enkosi King ndiyakuva but ke ngoku isizwe sonakale uqala kuphuma kwe-photos sonakala worse ke ngoku xa upresident esenza awuyazi naleyo lento yenziwe uPhakela umthakathi udayisile abantu abathile ngoba bekumele kuphume isamba wabadayisa uyabona uma udayisa umuntu it just that you are not going to fulfill the mission ubadayisile njengoba badayisile sekumele kuliwe naye makuliwa naye sekureleaswa each and everything as trying to implicate him. That is why ngithi mina manqiza bhuti wami nginesiqiniseko la ukhona ukuthi abukho ubufakazi onabo kodwa umehlo ukuthi ngiyakuthanda mina ngoba ngazi umsebenzi yakho kodwa you were misled. Imake King masiye ke ngoku ekubeni ba umsebenzi ibunu wena wanembuzo ehlakaniphe kangaka wenza umsebenzi ibunu wena funa sikwazi phela akwazi uvele ngilongo kuveza kathi ngiyinyoni mina wena peleka wenza umsebenzi ibunu wena emhlabeni. Hayi mina nje nginesiphiwo nje sokuhlakanipha.
Usile kodwa ke. Isiphiwo sami nesakho siyafana mama. Ngifuna umuntu osekakhulu mina ngoba uzokele ngibuke. Isiphiwo sami nesakho siyafana so sizawuba same WhatsApp group yabo. So King le mali endaphe inikwa bani? Sithi siyashada yabanje. Futhi uya emakhanda palace uya uthi phela use WhatsApp group uthi lapho iyayini. Hayi guys phela guys lo siba focus athi yini funa kube sijoke. Yes King. So ndifuna abantu bacacele King ba le mali ke ngoku King ngokwazi kwakho iendaphe ithathwa ngubani? Ayiphumanga yonke. That is why kunyanyiwe. That is why kuliwa. That is why igama laphakela ngcwaliswa. It's because uphakela uvukele labantu kade bemthemba ukuthi uzothatha imali. Wangayithatha iyangabe isadedelwa yonke. Akho 15 million ophumile. Akaphumanga 50 million uphumile. Awuphumanga. Phela enye share bekuzomela iye kuJesinzi, enye iye kuphakela, enye iye kuMacingwane, enye iye kofela emntwini. Ofela emntwini abanamali la bekhona. Abayitholanga. Itholwa ngubani? Imalini? 3 million. 3 million. Mina ngiyazi about 3 million mina. Amanga akhandwayo. It was supposed to be 3 million. There is no one who can ever produce a proof of 3 million. Uya komunye umuntu. There is no one. But it was supposed 15 million. Ileswam le mali yo 15 million. Labantu bekumele ba divide ngo 3333 including uMangobese. UMangobese unfortunately she was not there because they tried by so means to sideline her. Umthakathi wagonoza yena wathi ngeke kwazi mina ukudayisa because uPhathakathi i26 ubonile ukuthi abantu bayangithanda u15 million u3 million uzophela mase ngihlela idignity yami wangabe sayithatha lo nyoka. Simple as that. That is why ngithi mina uManxiza ayikho proof kodwa ngokuthi kunabantu abanyanyile uphakela abadayisile yibo laba abafonela uManxiza trying to fight uphakela. Yeah, ndiyakuva King ndiyabulela but ke ngoku sifuna kube khona into ethi King uyayazi okanye uvile ukuba iphumile imali emphumeleyo lo yena ebeyifuna imali. Ubani befuna imali? Lo ebesithi kuphakela makathatha imali. Hayi phela naye phela ngolayini wakhe phela bengeke phela ngathathi lutho because besesebenzile. Umehluko anginabo ufakazi baliyonto angikwazi ukubuyisela. Mina not allow. Kodwa isosi yami close to lesa store sithi uyithathile imali. Kodwa ngikwazi ukuma ngaliyonto ngize ngikhuluma public because anginabo ufakazi. Mina ngisebenza ngento ena ku proof. That is why ngimkhombisa amakhono xoxola kwakho. Now what is the informant yami phela mina ngiyela ubhaka nje u17 mina phela ngazali impahla bangathiwa kuvele kusuka umuntu akhulume ngingabi nayo informant yami noma intelligence yami ngolayini wami nami elapho ukhona phela sabantu bemoya thi ubani ethathile iloshisa amarondo imathabane wawuthanda izinto ngoba izinto zakho zokuthi upresident welapho ngiyabuza ubani ethathile iloshisa amarondo President usekhona? Yes ngikhona. Okay. Yeah. President kuyo yonke lento I think isizwe sibhlungu ayimandanga lento because sifika like kuthengisiwe umzabalazo apha ekugqibeleni we cannot run away ukuba sisitha esibaye kuso kuthi because sithi lento sikuyo nje eSouth Africa yoba kube khona i-foreigners ezi-undocumented i-foreigners ezivunywe bamazenze nothanda eSouth Africa abantu basemzansi abanawo amalungelo akwi-foreigners so sonke sibhlungu ngokubona uphakela ndiyambona ke umdayisi lona I don't think isidla kakhulu that's why kungathethwa kakhulu sidliwa into kaphakela. Ngifuna ukungena kuyona impela ngifuna ukuqale ngithi into eshiwo ubhaka angiyiphikisi angivumeli futhi but nayi mina yami ngisho ile ethi kwi-media briefing ekade ngiyenzile
ngithe uMacingwane nondabandaba abasho le mali ephumile ukuthi bekweyani. Yes. Angishongo ukuthi imali ithathwa ungizwe or imali ithathwa uphakela, kodwa ngithe abachaze le mali ephumile ukuthi bekweyani. Uyabo? Yabo, cathi ibalekile leyo. Kodwa kwi-social media abantu bamane baphuma nophakela, angazi indaba. Yabo, abantu baphuma nayo iqhubu bamyeka uMacingwane, ngangazi ukuthi why bemyeka uMacingwane ngoba bamenshine bobabili amagama. Ibona amagama engiwamentionile la. Yabo. Ungabuyelwe ilalela ngoba isekhona ukuthi ngitheni. Abantu ke sebethi akadayisanga uphakela, abantu bathi akadayisanga uMacingwane. Angakasho ukuthi kudayisiwe, ngitheni nemali ephumile. Abachaze ukuthi bekweyani lo mali. Ngiyakuva President, ngikuva kakhulu, and ngoku mina I think into ebangela uba sibe silantuka igama likaphakela kakhulu yeba uphakela besimthembile, uphakela besimthanda, and besibona ukuba nyani lento lena iyezi foreigners izawukwenzeka in the name of uphakela nani nonke. I don't want to lie, nonke nisebenzile guys. So xa uphakela ngoku xa kunoze kuthiwe nyani uyithathile imali, yile nto ke ngoku ivele yasiqoba amandla because besesicimba siyaliwina okudabi, siyayilwa le mpimpi le mpi, and ke ngoku sesiza kuyiliwina, and then boom nanko yothetha nesipha. Asithi wena President urongo, awurongwanga because ekugqibeleni i-corruption yonke leya, and ke ngoku includa lo mntu kudala esenza i-corruption ezininzi. Yebo, uburayithi but ke ngoku I think isizwe sizawuxola, sizawulinda uze nayo iproof. Isizwe sizawuxola xa unobeka iproof apha uthi nansi, and ayikho cause ke nyani ke akufakwanga mali ibhenki, kodwa ngale ndlela kunoze uzame ngayo, uzamele nje isizwe. Yebo, ayikho iproof ezoqhamuka ku-president bafethu. Mina ngifunde lo stress. Mosomkhulumela pha. Mosomkhulumela. Ngiyaxolisa hayi bayikhona bafo phela kungenza kuyelila bezanikhiphe bafo, kodwa mina phela upresident my guest abaningi abantu bameke about 2,700 sengisho ukuthi whatever that they say sizama ungalimaza omunye umuntu, sizame futhi ungafuna ukuphazamisa abantu abalele ngani. Yeah, Sekuwuthu manje abantu abalele ngani. Kungaze kuseke baba ludaba balifuna kabi just President, abantu bakhathazekile le ndaba. Ungaya kwi-provinces zonke abantu ibakhathazile indaba kaPhakela. That's why ndisithi kuphume elikaPhakela lodwa. Even nami ndiqoma hayi uPhakela bengicima fana banoko sele engakuthi, but hayi andiyazi ke ngoku because ngoyena umuntu besimthembile. Wempeleka ushadile? No. Why ungashadi? Umuhle kanje. Linde wena. So my king. Webhaka yazi unenhlanhla ngoba since ngenze leya media briefing iplatform yokuqala le ngikhuluma ke ngakhuluma kwegagasi ntambama ngalo lo lasuku, kodwa nje ulive oqala lo engikhuluma kunona lolu daba. Ayishuthi into zakho ziyakhanya. Kodwa uyabothi mfethu ukuthi ngineqiniso kanjani because ngilokho ngikubuza ukuthi I was still comfortable. Abantu abayibuzi lonto, abantu bazokuthi kufuna kulinywa ibrand yomunye umuntu. Mina I don't do that. Yeah. Hayi kodwa simzwele upeleka methi. Siyabonga kakhulu. Emisebenzini. Ima akuza manxiza. Ngithe simzwele upeleka umethi ulinde wena kathi bathiwe. Uyazi lo. Oh President. Ubeka ke peleka. So Putin na kuma wakupeleka. Putin. Tabani.
Oh, President. Sasolo ukuthi Kupeleka lapha ngakubuza mina mhlambe ake ngibuye la mina hayi akaqedi Nika manje sokunika sisafuna nje ukuthi naye adoqule abe neshow ufuna ukuthini. Phela mina distract wemanenza umuntu. Uyabona bekhuluma uyamdistract uzubona ukuthi yabona yena umoya okhulumayo nobuyena. mina ngokwami nje mfamaNcinza ngicabanga ukuthi ngisakulindela ngikulinde ngakhona. Mina ke angazi ingangihlatshwa nje ngaphuza isobho lemfene. Angikhohlwa. Lungile Thabane ake sikuphela kaqede mayiqeda ukuphela sibuyela kuwena uyaqhubeka lapho ke la ukhona. Ngoba ikahle mina ngisamelele leli igama nje lilodwa leli labantu ade ngicelela nje. Lalo kuyafakazi lobuyana. Mase siba neclosure ukuthi at least uma ungaconfess ungalibela usibambisa ihuphu uthi abukho ngiyaqolisa South Africa. Bese sidlula siyaphambili. bukhona ubufakazi ngipha ngesikhathi esifanele. Ngoba empeleni uyabona mfamaNcinza sikhuluma iqiniso. Njengamanje ngicabanga ukuthi izwa lisafana nakuqala. Mhlambe khona isikhathi la besitshela khona abantu esida kwipolitiki noma epholini abe bepowerful. Akusekho kanjalo. Sekuwona impela ngqo manje umhlaba osupowerful nina anisawulawuli. Sekuwona manje ofisi osulawulela nina. Sengisho ukuthi uma sizothi isikhathi se-evidence asikakashayi but sithi isikhathi se-march on march nesikhathi sawo wonke lama-program enawo sithi sona esishayile kusho ukuthi thina siyakunyezwa lokho kusuke kucelwa abantu kodwa siyakuphasisa okucelwa yithina kubantu. Kuzoba ngani ukuthi kusasa ekuseni nikhiphe idate nithi akuhlanganwe ephoyinti kodwa the very same people elibavusayo nithi abayepoint mangabe bethi bona bacela nje into encane kuwena iphepha uthi wena isikhathi asikakashayi why kuzomele bathi isikhathi esishayile sokuyepoint Yabo noma ngakukhipha manje ufakazi kodwa kumele sisupport imatch and match noma ngakukhipha noma inini kodwa kumele sisupport ngoba la sikhuluma nge-match and match. I think president. Mhlawumbe awungizwa. I-match on match asinankinga ukuyisupport but i-South Africa inesicelo. Mina njengamanje la angichema ngiyibuzelela i-South Africa. I-South Africa into enayo icelayo njengamanje ileli iphepha. Ayiceli i-match on match. Ubalo ufakazi buyiphepha kuphela. Okay. Ake sithi une video clip yenzeka lento. Ngabe mhlambe kufakazela lokho president ade kusho ethi yena ngapost umphetho amadoda. Mhlambe the video that you have comes from his statement. Hlatshwayo. Ufakazi nginabo and abantu bazobazi ngizobukhipha ngesikhathi esifanele kodwa hayi manje. But lento yenzayo Mancinza uma ngabe mina ngasukuma ngithi baba hlubukani kulabaholi hlalani phansi kwamanje asilindeni beqede le busy esesekhona njama because yabona makuka nje mina bengathi eyami suggestion to umhlaba wonke uphula down from yonke into. Uthini phansi no angazi mana kancane phela mana kancane ngithi mina ngokwami isuggestion yami ukuthi umhlaba wonke le South Africa beyithi uphula down from yonke into ihlale phansi until isicelo sayo sekuyiyona ama South Africa esekufanele iteleke kinini kuze kuzolunga leadership. Uthini ndiyakuva silimele nyani sonke ne but ngicela singayihlanganisi lento nento esilelwayo sililizwe ngicela ungilinde I think sisoma ungizwa kahle akusekho kulwa lana khona ongayizwa kahle sisoma yabona sisoma that's why we have broken family mana sisoma I think you guys are not getting this. That's why we have broken family. That's why we have broken families. It is because of these minor things that people are negligent of. Because uyabona njengamanje i-broken relationship ye-match leyotha yo-match
ukhona umuntu osengamashe ephethe isagile efuna ukushaya uphayela umthakathi ngesimo sokuthi umbambele iqhubu lokuthi nenzeni nopresident ukhona umuntu ongathi yakwimasha hayi ngobuyaya cause distraction because nayo ucasulwa ukuthi vele lento ingabantu abathile let's not avoid the fact that into yashiwo uMancinzi yawulimaza uMashimane yeah ngiyakuzwa Thabani yini lenziwa uMessi ukuthi amsula ama-penalty kodwa bengakenza ngifida likhona igoli uyazi uMessi uvele wasushaya i-penalty wavele wayibamba goalkeeper yini kanti nje mhlawumbe uMancinzi afana ikhiphe liphepha Thabani yonke into ayixesha layo ne I feel like you guys are protecting umuntu othi angithandi protect and lokuprotect kwenza ukuthi ipublic imbuke ngenye indlela ipublic naye uthi yena kwipublic uThabani ngemkhonzile ungibuza kahle uThabani ngimsabi ngama-questions akhe ipublic iyawathanda ama-questions kaThabani ayakuye uMancinzi isicelo engisicelayo ipublic yasamukela uphela ungenile wayobuza into kwangathi Thabani uma ngabe sefika mina usemelelana nami usethi hayi indlela obuza uThabani uthi ufuna ubufakazi mina lo bufakazi Thabani kodwa ngeke akuthole ama-sources lawa ufakazi akukhuluma ngomlomo but ngishawa igama likaMancinzi alisebenzise kwi-media briefing ukuthi igama lesingisi leli lithi allegedly noma allegedly utheni insolo insolo but why ke yena angithi yabona manje akasho manje ukuthi kuzinsolo lento yakhe uthi yena ubufakazi bukhona leyo nto leyo isisho ukuthi asekho insolo I have evidence hayi ngiyabasola labantu bengisho ngamasibomu mangithi insolo ngoba bengifuna nje ihleli njalo insolo ukuze ngesikhathi esithile maseke ngiyabuveza ubufakazi ngoba kube ngithe mhlambe kwenze